يا رسول المحبة يا رسول السلام اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا الله نبهudib kamu dalam iman ya Allah nubmati kamu dalam iman ya Allah nubangkit kamu dengan iman neputamong kamu dalam syurga dengan iman ya Allah geluhkan kami ya Rabb iman ya Allah matikan kami ya Rabb iman ya Allah bangkitkan kami ya Rabb iman mengangkatkan kami bersama nurul iman ya Allah muripan kami urung iman ya Allah matikan kami urung iman ya Allah bangkitan kami urung iman masukkan syurga kami urung iman ya Allah hidupkan kami dengan iman ya Allah matikan kami dengan iman ya Allah bangkitkan kami dengan iman masukkan ke syurga kami dengan iman oh Allah bless the life in the world with iman oh Allah may you take our soul with iman oh Allah may you gather we are with iman the last we wish enter your heaven with iman Allahumma ahina bil iman Allahumma amitna bil iman Allahumma ashurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman Allahumma ahina bil iman Allahumma amitna bil iman Allahumma ashurna bil iman wa